Message to all South Africans. Ma South African anivukeni bafethu yazi nilele bafethu. Umhlaba uyahamba nilele bafethu nilaleleni. Nimeleni. Kodwa into engizoyisho nje. Yabona zafika i30 baloko bala. Niyazi ukuthi i4 azi exist. Because ngiyabona ukuthi yini into eyenze ukuthi upresident abekele idate yale ukuthi ufuna ukucampaigna ayenze lo mshikashika wakhe wokuthi seka register sokuyovota namapaki bafethu hayi man ma South African man nilele man kahle man ngathi khona into wrong ngani bafethu angunderstand ukuthi kwenzakalani bafethu man yini manje yini niloyiwe man vukani umhlaba uyahamba nina man uyahamba umhlaba or yini senijwayele inhlupheko vele senifuna ukufa nihlupheka senijwayele segazini ukuhlupheka bafethu vukani nge30 akudlalwa yabona nge30 mabasase la akudlalwa madoda I'm going to be straight up. It's gonna be peaceful, yes, but trust you me angeke igcine peaceful because nabo bayadelela ngithi banomlomo ukuzikhulumela cabanga usuka le ufika ufuna ukushaya igitha la kwami ufuna ukuzongidlalela isiginqi kwami ucabanga ukuthi ngizoyenzani mase sengimtshela ukuthi bafethu sicela nihambe bese bona bathi asihambe. What's going to happen? Sesihlangene siyamabutho siyi-community kuzoyenzekani khona bayothola induku igazi lisayochitheka from nge30 nje ukuya le kuyofa abantu ngoba namanje kwathiwa nge20 la eGauteng kuyovalwa kuyongenwa door to door iphelele phi le yona phelele emoyeni asibonanga abantu bangena door to door labafunana nama foreign bafethu mina labantu angibazondi into engifuna iyenzeke ngifuna bahambe mabaqeda ukuhamba sidile nalo government wethu lo ngcolile lo sidile nalo Ramaphosa lo amasimba lo ngibeka nina no amasimba vele amasimba lento ayenza lento le impilo zethu le impilo zethu at stake so siyenzeni thina mele sivele sivume nje yonke into siyale nathi siya kuyale nathi siya mele labantu bahambe mabaqeda ukuhamba sikwazi ukudila nale government yethu siqondise sibone ukuthi ipolitiki iyapheliswa ngoba bengizathi sithathe futhi sibuyisele emakhosini into engidinayo nangamakhosi ukuthi nabo ama dictator. You understand? Ngifuna iphume konke kuma dictator lento angazi ukuthi ingayenzwa kanjani but ipolitiki iphele nya ngoba ama ipolitiki ibolile nayo ibole like West iphele nje khohlwa ngama president ama premier stamana angazi sibheke or some military something angazi but we need to do something because le yenzeka manje amanyala engiyeke mina ngiwamele mina ngisoze ngife ngigwala ngifana nalabo baba bala eSouth Africa abathulile baloko babona ukuthi umhlaba uyahamba bayathula bayenza lutho mina ngampani ngafa ngifela iqiniso so iqiniso limsula nali ngithi nge30 bayangenwa ngamandla nge30 spring cleaning siyashanyela asidlali kanjalo sifuna bahambe bonke masiceda ukubahambisa ningacabanga ukuthi sizabe sicedile siqala phansi amanye amamatch Ramaphosa must fall number 1 uRamaphosa mela yehle iANC must we need to destroy iANC permanently because it's sucking our blood baziphendula imbungulu ene bayakhohlwa ukuthi power ikithi yithi esinamandla bayiphendulele lento sokuba ngathi yithi ama followers bona ama leaders kahle yithi ama leaders bona they need to follow whatever sidingayo emhlabeni wethu lo mhlaba wethu akuso ama president ama minister ama councillor lo mhlaba owethu man ngiyakubingelela mbukeli hayi nangu ubhuti la ekhaya lithi ma South Africa phaphamani nalizwe lihamba lana mangasuka abantu emakubo bazoshayela umthetho la sekuyibona abashaya isiginci manje igatari sebefuna sizwe ngabo bathi hayi sezikude i30 but ke
Uthi yena umfowethu hhayi imashi izoba peaceful kona, yona izoba peaceful. Kodwa-ke hhayi abafowethu bangaphandle abosisi bangaphandle ave benesipepe banomsindo nabayalwa. Leyo nto leyo yoba ngathi sechitheka igazi ngoba bese behlangene bamabutho, behlangene bewumphakathi. Cese kukhalisa gila kuchitheka igazi. Mbukeli, awuphawula uluthini lakho uvo ngalolu daba la mfowethu. Sibone nevidiyo elandelayo, ube nelanga elihle.